Usibire kurungi twakutangirira eshaha neza gacenshire ebiro byokwezi nebiro bishatu okwezi no kwa mishanju omwaka ne2025 Serena nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabenti kusihaga censhire agutwatebekanisa omwebazyogu kandi amakuraga ntuzagatandikireho ombwejire. Minister w'ebyamashanyarazi n'obwiga bwo mwitaka Judith Nabakoba atongwize okusya amashanyarazi mu Rujumbura omu district ya Rukunjiri okutongoza kutandikira omugomboro ya Buhunga Ruhinda hamwe na Nyakajeme kandi project egi neija kumaraho billions mushanju. Ruth Nankabirwa Minister w'ebyamashanyarazi n'obwiga bwo mwitaka nagira ngo Uganda ne mari rumbi y'amashanyarazi ahabwa amakoro gagwa gariyombecyeka bitaro bimwe na bimwe mu ihanga. President Museveni sira yali samukulaba nti tukola amashanyarazi netekawo amabibiro g'amashanyarazi amalala juzi twakagulawo ebbibiro erisinga obunene mu Africa okukola amasanyalaze ag'amazzi agayita wansi bye bayita Karuma galina amasanyalaze ga megawatts 600 bwena babire ne babiha bwebikoza hibazi tigire niho bari bishanga bari kuza tubishangaho amashanyarazi geija umwareba onarebo Nankabirwa yijaha na contractor yi abajwecerwa mu ishenjera bwa Rukunjira municipality nibenda abaturo koresa amashanyarazi aga okutungura entasiya yabo mutagareba line zikarabaho konka dero kagumana ujo tati natahumuka nitaho amashanyarazi konko mushaho hatagire cyazamu abuko wabo gene nugakoresa nubano ugashashuri nimba shabangwe bintu turare otaho pipe oshanga bajipumwe ebintu nebyanyu mubyakira bwo kubana sente zanyu za government. Abatura basimire government abwa project ezi kandi bina masiko ngo neja kuleta ho empinduko mbyentunguka. Minister Jimuzi na Western Division amashanyarazi kandi agatumira agutwire ntuyetaga agutwire ntuyayanara kandi amashanyarazi agari kuja kutuyamba na munonga umukora business zitu tujizira okwera na kwango munonga kandi netitsku mashanyara konkezi bezitwangire abo gukora amashanyarazi Government ya Museveni enaremo abebembezi bayo nica bango nsakire ndakaza kumurondogora kuvugamba omugenyi mukuru akubani manyango bine tukabikwereza kandi okareta ba engineers wabareta na computers watu eta kabebembeza baruhinda twasitama nabo karo cyaro na kimwe kitwasigire mbene rizoba we bari kwikiza endagano amakuru agagasha kwa Dan basibye Dan basibiye campaign zo kuronda karuro kabanyishenjero kazi abwa district eyibanda katandikire no rwanju aba umbahagizi kandi kahendire kurunji bwanyuma yabesimbire okurondera hamwe akaruro entebe y'ubunyishenjero kazi yesimbirwa abakazi batano kandi okuronda karuro aba batandikire mu division ya Bisheshe. Embera hari division ya Bisheshe omuri ibanda ebireri eyampiguza ndabiho kandi ejeresurwa habahagize ba Jane Bino Mugisha na Jovrin Kalisa burubaju rukwenda koreka okurwina mani ababiri nibebembera campaign ezi bajerizeho kutereza imbere eji bitugaba mino ga ruguru obusinje kandi abandi bakaba batakwenda businje bari bakwenda tukije twinama he twinama polisi
okuronda obushagicuku kutakagirwe mu Rwanju. Jovrin Kalisa n'omubire yagambire byayorekerire kukora omwanya nugwe gumwe habireho kuronda obushagici abarukwenda kwatira ebendera ya NRM ahabwa entebe ya chairman wa district. Niyenda kukora ibanda etinde corruption ninga shatinde burugwenguzi ekyo nco kwenda kurwanisa namba 1 rero abana bitu batunge mirimo batunge bashomera muri ibanda batunge mirimo y'ibanda ukumena umuntu wanyu ukumena n'umukozi ukumena n'ubutaka wanyu ukumenanye hape tumayanja ukamuranga batero bica omugandi abesimbira hantebe y'obunyishengero bwa district yambara banzire kurondera hamwe obushagici omubahagizi babo abantu bagira ngo ece nikija kuretaho kumashana ahagati y'abahagizi NRM tukore nka team ka family emwe nk'ekemwe kandi n'aba chairman bito ba NRM n'aba district leaders aba security bari mutwagira karuru karungi akatarimo kwiba karuru akatarimo kurwana akobusijya kihorere twena turi abantu barahana kandi ubuherezo butwisi abantu kuza kutunga waza kuraba ruguto rukozerwe government no baza bakuza ngo leta ibaraya abatisi so tukora kubyo mu tushorora kandi turebera umukozi amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Ali Waso. Zamu n'amakuru empunji ezirukutoro mu mahema agarwa mwanja mu district ya Chegegwa tibine cyokuta aha mahega abana basiba ko bagaruka bararakwe kandi bagira ngo tibine masiko agwo kubone cyo kurya bwa nyuma y'ukwezi okucendezwa. Juliet Nachuwara orukorana n'ekitongole kya United Nations High Commission for Refugees ekitongole ekirukora hanshonga z'empunjo munsi yona nagira ngo bwanyuma y'ebitongole mpabuhwezo kucendeza obuhwezi empunji nyingi zikateganisibwa abire nagambira ha mukoro ogwo kuhinguza empunji gana 54 abatendekirwe emyogo etari emwe n'emwe na n'ekigenderwa cyo kubegesa kwebisaho. You know, in Rwamanja 60% we are all food. Tunaiwa Mrwamanja 60% hakuna kupokea chakula. And by next year we might be 80%. Na mwaka kesho tunaweza kuwa 80%. Until when we go off completely. Paka sie wote tunatoka kuchakula kumpokero. So the only alternative we have kenye tuko nakyo tukya kutusaidia is self-sustainability. Ni kujikumbuka we peko na shigombana nako. Umubatendekirwe harumwa abakazi kandi aba batendekirwe ngo bakabone byo kubakora bize bargo mu kushirwa bakiri bato. Those young children, wale watoto wachache wachanga, they're definitely going to be educated. Nao watapata elimu. It is one of the family planning. Yote itaendeka kusika na mipangilio ya familia. So ndi gushima ubu government ya Museveni na OPM kandi na URDT ya shizemo centers bafatana na UNHCR bakatwigisha tukamenya nkuko twakorera sente n'ubwo umupokero gwa gutari. This project is ending in September. Hii proje iko na malizika mwezi ya kenda of this year ya hii mwaka, but before it ended, lakini mbele ishe, Mastercard Foundation has already extended the project for 5 years. Lakini haitaisha tena juu Mastercard Foundation imeendelesha tena miaka ingine 5. Abatendekirwe bashabirwa kukoresa obahango begesibwe okuretaho impinduka omuru rwa mwanja refugee settlement. Na musiache pale kusoma. Remember that. Ukumbuke
the skills you have acquired are not only for your personal benefits, ukumbuke ngizi ujuzi umepata haiko juu yako wewe peke, but also for the benefit of your families, lakini ni juu ya profit ya familia yako na community and the country at large. na ishi yote. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi. Thomas Tumwebazi abaturo mugomboro ya Nyacharo mu district ya Buhweju nibashaba abesimbere okora habuhereza oburukusibaza ombyanga byabo yabiba bigambire engineer John Bosco Kalisa oyesimbere ahantebe y'obunyishenjera bwa Buhweju West obuyaba naronda karuro mugomboro ya Nyacharo. Engineer John Bosco Kalisa yaraganisa abatezi bakarurungu naija kuhera kutungure cyanga cya Buhweju West. Ijo mucacho mukurebera ngakwate sente nyingi nazi ho mushaho ya Argentina makanja gona Nachangura mukazi wa Buhweju wena afunemfuka abase sakora Hina batura buto agambaho nabo akuronda karura kari kugenda omisho Gweshonga yinkumahagirira na munonga no muntu arikunda abantu kandi arikukombyaro itebenkanise kwatanza nawe nyonka chemana wakanyamugezi tuineho association yitu kandi twebasiza kugura t-shirt za ba members bitatano na mushanju t-shirt ezo twazikizire ayandira abana b'amashomero yabaheza basarizi iri amashomero yagombeka akutamukasheye nakeji yiti yegombora yanzika Omuganda barakwatire kibina cha NRM bendera batantiye nendi gitobwa bahagize babari kuboreka obushagici Annette Katsime mu gice rukushabe nyongeza agaruka kujekera abantu ba NRM akwasire bendera ya NRM kandi araganiso kurwanisa obworo mbyanga Arikwetororo mu rubumbire na kakanju Annette Katsime mu gicasimira abatura abo bwese jo bamwinemu abantu twashasha nabo abatayiza ugenyi tubire nabo abana bitu b'inyeto tubakwasireho ebyentunguka okwokusa babakyala obabashisha tubugiremu nawe cyo naza kugamba tukozire tinkaruga Annette Honorable MP witu ebinataka kushoborira abantu babakiriyo mazina bafite ubushobozi n'ikenge kuko basi abo banyoniga kubanagenze abatura batugambira binte biri kubashasha ebari kwenda bebembezi babakorere kandi basagamba hayamara kagitu ahubwo byegese ahabyentunguka yecyaro kitu twine masanyarazi abana bitu nibakorrare Nito tukabe twenda amashanyarazi abana bitu bakorre hihi ndo zitimbuka bwira bwashesha batiyamba ntindo baleta za karvats batuyambe kandi kintu kirakurate arabo kwa bintu byo buhinji bakwenda kugira kubyahatambura kuza kuruganka kunuyo mukasanda kuja busenyi funa abantu kutwabasa kufuna ka sente keribe bwe twansaba karaze aturwanise nangwa na munonga transporting ebintu bite bukuruga kunuyo mukashanda kuzabusenyi kuzisaka tunakumwe amakuru agasha kwa Juliet Charsima na Abraham Muganzi abanyamakuru bitu twaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri agarukurataho abashomesa ba Atso muri Kamwenge district bacanjire okugaruka mbebe na kushomesa buhabuzi ahabyo bwegese nibikushikibwaho at Advanced International University nimba habura kugira ngo umwana atakarikimuka mubanzo rebe yargayata abamwe nisha gishomero ushanga umwana atanabira nisho atesigire chore uniform
mbajire mpindure cyoreka ngo musire ti yamurego yanashobora akusahisha umwana nimbashaba umwana atakarugire muka urebe ko kuyashobora ko kuyagenda hishobora ubuhabuzi ahabyo bwegesi bw'abantu bukukibwaho at Advanced International University. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Bigida MTN Cola Tunes wangure Cheka kuzikola tune Chakala MTN Cola Tunes ofuke wina Ovimbe Bigida MTN Cola Tunes wangure Abanyawizwera murire mutamusibire muta erizoba tugiye mutawuni yanyu kandi cyaturete rizoba no kugabira umuhanguzi witu piki wa Digida and Win kandi cyakozire anyigira akanyonyozi emwe mushanzu akanyonyozi emwibiri hash ya downloading akora tune yahangura MTN kubanterire bakujyaniye nahangura pisi na MTN kora tune zinkahura nashemero munonga tinagizire bwoba ko nambe yanterire nkaba ninjimanye mweneje pisi neza kunyamba munonga kuba ninza kugikoresa munonga mfune sente nyitungure nko musigazi nanyembeho MTN mwebare munonga kumpereza pisi ninyongera ko yebaza munonga bacari banje ninyenda mwena oragume ahura kantu kakorwamo MTN agumize maka following ubu nawakabo muhanguzi Werarenko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform ensiyebero toberunji Otwiro inechetengo chokushoma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health Nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Erigenda yakintu cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecanyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyanyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje tugumizamo namakuru omukashonshoreke kecanga cyawe twakuretera etawune ya Lyantonde erukushangwa omuru Buganda district ya Lyantonde ekakomoka arakayi omuru Masaka empango emyaka 20 ehingwire omubutwaro bwa Buganda Lyantonde nemwe amashazi 18 agobwa kabaka kandi nemanywanka kabura district ya Lyantonde umashuma gayo ntacwe kanisa mwengo tonyegendwa okorga burenje bwizoba bwa Uganda okuza Kampala
endijo mihanda eri kuhikira omuri Lyantonde harimu gwa Kochi, Rwengo, Sembabure na Nyabushozi. Konka ensibikona akakwate ka Kabura omuri Lyantonde neya. Kabura era n'ebyafaayo byayo. Abaganda abali babeere Buganda betwayitanga bakiwaji oba bali abakozi b'ebikolobero baddukanga okuva mu Buganda ne bajja eno ne basenga mu ssaza ly'e Kabula kubanga ensi eno yali ya nsozi nga bagibalanga ensi eri mu ddungu nga teriimu baki bantu nga bamanyi abazzi b'emisango gye batera okukola ki okwewuguma. Disitulikiti egi erimu akashozi k'enyanga z'amabaare agehunzire agagerekiine omu mishono etari ya buriijo. Omu kyanga eki harimu amagomborora 6 na tawuni kansu 2 kandi obwa hati biine omuhendo gw'abantu abarikweshumba omu mitwaro 14 b'enganda zitari zimwe na zimwe. Entalo z'eddiini bwe zaabeererawo era kyayamba nnyo Kabula eno okuliibwa obwakabaka bwa Buganda era erifuka essaza lino ery'e Kabula. Bwe lityo bwe lyajja era bw'osoma ekitabo kya Saapolo Kaggwa empisa z'Abaganda akulambulira obuvo n'obuddo obw'essaza lino. Essaza lino lirina ebyafaayo bingi ddala. Essaza lino nga bw'oliraba wano mu buwanvu panvu kubanga wali tusalagana ne ssaza ly'e Kooki ate wano tusalagana ne Buddu wano tusalagana Nankole ensalo ya Kabula Nankole wansi awo ng'agenda Kaguta Road bayitawo erinnya ettongole Muwugira. Aba biine obutale bw'amatungo obukuru nka Kyemamba, Kyenshama, Kashagamana na Bigoye obwakubiire n'obushagi bw'entaasya y'ebyanga konka batuura nibeetomba ngu entunguuka ekiremere. Twabiriisa ente enturya ez'embi enungi eza Kampala kandi embi eitukurya naye bagituseera ekyo nakyo kitumbagiza obuheereza omu kicweka. Mwenu twabataka turimo twamagirirwe twine akatare kakabura toilet nikaraga mu sente zikurebera disitulikiti yoona konka ekintu ky'obusaasi erese inspector ayizire omu katare ngu nakyondeza eby'obuyonjo kitiine naho kushesha kitiine naho kukyama nobaasha otakukyondeza eby'obuyonjo omuntu atiine toilet. Kariro Town Council n'emwe Town Council zinsya ezatandikirweho emyaka nk'etaano ehingwire konka hiine ahi turigire n'ahi twahika konka harimu ebikishobere nkaki Town Council yitu kuya yatandika twine challenge y'enguuto titwakafunaga sente z'enguuto kandi enguuto nicyo kimwe aha bintu ebikukizayo kubustinga obuheereza omu bantu akuba ensi yitu n'ey'abahingi n'abariisa konka ebihingwa byaitu na n'eby'oburiisa bwaitu twatafunire enguuto nungi z'okubitambuza nituba nitucumbagira. Eri izooba lya Ntonde nitwetaaga municipality okugira ngu twafuna enkulaakulana mu tawuni yitu konka tulina okutukwasa kufuna municipality etawuni yoona eyijwire kasasiro. Tulina okutukwasa kufuna municipality etawuni abantu nibeyongera kucendeera aha bw'ibura mirimo. Tulina okutukwasa kufuna municipality tutiine factory n'emwe omu tawuni. Eby'obutegyeki obwegyese n'amagara byo biri bito mu disitulikiti egi. Okusaba gavumenti naddala ku nsonga y'ebyobulamu ate eyongera okuba nti esobola okutwongera yadde ku ddagala esitula eddwaliro lyaffe okuliteeka ku mutendera gwa LSS Center 4. Obwegyesa bw'ekicweka eki abaana bakatombekera isomero lya St. John's n'omumanyi konka ab'okugira ngu abantu b'ekicweka eki abakukira obwingi nibarigiramu n'ahansi waza kutwara nanka kamera ukareba abatsigaza bari yacyaro twakugenda munonga ahujya ngo amasomero ga primary nibaza kurwo mu primary bagabo baruhire. Omu disitulikiti egi taba mu mugera gwona kandi ibura ry'amizi nicyo kizibu ekisingire kuteganisa abayo. Ensi eno erina ekizibu ky'ebbula ly'amazzi tekitandise kati wabula ensi ya bbula ly'amazzi. Gasha kwa Sandeke William.
Sunday William chairman wa district ya Ntungamo Sam Muchunguzi atongwize omurimo ogwo gukora enguuto ya Nyamukana Buhanama Kitanda ahanshare ya Ntungamo na Shima kandi uruguuto oru niruza kumaraho sente zirikwingana miliyoni 40. Mukuru wa district ya Ntungamo Sam Muchunguzi na RDC Isaiah Kanyamahane nibo batongwiza umurimo gwo gukora uruguuto rwa Nyamukana Buhanama Kitanda orukugita district ya Ntungamo hamwe na Shema. Sam Muchunguzi nagira ngo bwahati district tiramano mu gukora enguuto zone zirya hamwe atano gwa Ntungamo na district zigerire okongera kutungura ebyobushubuzi. turweta Nyakibobo Buhanama kuza Kitinda bine kilometers 11 no guceka Mushanje kandi roho budget ya miliyoni 40. Ni nyende nguto ezikwatana na district sezigera ki ahabwenki ni nyende ubushubuzi hati ko kurengera Shema hati nareba tariyo nakora hariya ecoma cyo cyebijuma ngweshe na nasu za Shema nizakurga yusta zikazo wanareba bulize ukorene nga sande muno rwa mukaga no rwa kabiro rabinga stani ariko twahene nga turabinga ubworo. Fidelis Chiza disu wa Ntungamo arabwire ba engineer okwerinda okora umurimo gw'ekishobobo z'amajuta aha ngo kugira ngo tubakwatege shana kumaraga ibire kunuya Nyamukana buri izoba oguyaza kutunga amajuta engineer na signinga nanye signinga atugambira ngo rizo greda neza kunywa ritaziti kandi neza gukora aha tusigninga twena amajuta bagatumva udomora bagira bata bagareta sire ushaba kwita aremyanya yito yabiye efire kandi yasisikire yindi kumanya yabo mukunduzo mu nayimanye gera akorwe kusena kilometers kurenga kacuru kandi Shema ekashara ya connecting mwenu ngo kaba wabaraganise ngo twa kilometers kutubashara ahabwa TV West and Elias Rutugusa. Elias Rutugusa hasigaraye sandi 2 okikakinihiro merankongere abwo mwakogu obwo Radio West rukujaguze myaka 26 kweha etandika abantu nebitongore bitari bimwe na bimwe nibeyongera okutwereza obushagiki kandi ekitongore echa Hayes Recruitment ekitongore kiri kutwara abantu aheru okubatungira emirimo batwerezente yo kuri senkunza Radio West omukinihiro ekiri kuza kubahebera 26 ebyo kwezoko. Aba Hayes Recruitment abari kushanga mu town yambara abari kurondera abantu emirimo aheri yihanga nibajyangwa abo buhereza burunjo Radio West ruko abantu niyo shonge bagemesereze ku hayente. Mazina ni Brian Bamanya kuruga umukitongore cya Hayes Recruitment Experts. Twashemerwa mnonga kwegita aha kiniro cyo gw'umwaka kandi twareta ente itwareta mu envelope kandi twajanjura yoje ya mwebari mnonga kandi musima obuhereza bwa TV West na Radio West. Hayes Recruitment einemere metari yemwe nemwe kane yakira abanya-Uganda bine kiroto cyo kora heru yihanga okuza kwishyikiriza kiroto cyabo. Radio West na TV West tutulangana nayo kandi etuyambire munonga ya sensitizing abantu bona bamanya ekitukora bitonditwara abantu aheru kandi abantu bizire baza heru abantu bakozere sente cyo kureba no gumwaka tutwentujumbira biniro byona no gumwaka twagaruka. Of course ntwenda kusima Hayes Recruitment kubemwe batagire chite general shahure turo mushuka ikiniro atutu bari sandizo kandi sande kwishatu tukahika mwanya bwenye no mugisha ikacike ikiniro mera kongere ngaburijo tugaburira abantu bita bagize bitu kandi companies zitari zimwe na zimwe n'abantu abo abanyekundire nibije abajangwa ntwenda tubahagire nari tubatwere hatukahize cyakora tubasima mnonga kugira ngo baretente yiteriyaha ninjura neremera so zakubana umwija tushemero hamwe mubase kurya so lunch covered nitwita abantu mwena kwija ibirabo na mukaga mukatwejumbaho
tukashemerwa nyuma mu kinihiro cyo gw'umwaka. Amakuru agasha kwa Suzanne Charles Suzanne Charles abashomesa mu district ya Kamwenge tebakagarukire mbibe na kushomesa nobu mukuru w'ihanga abashabiro kurekera hakesharingo bakagaruka umukirasi bakashomesa. Museveni aherutse kuvuganaho abashomesa abarkwega yitora ahansi y'ikigombe ca Uganda Professional Humanities Teachers Union nuko kubashaba ukwebembere huru yo kwemereza kesharingo kuongo mu district ya Kamwenge abashomesa bacanjura garuko mbibi no kushomesa. We matter. We matter. We matter. Kurjira beji akesharinga kabagaruire nyuma kandi baino bwoba okugwa haba hatajizire icyakorwa. Anyo kikunshasha n'abashomesa ba arts abaremerwe kuja kutwegesa kandi norobwire bwe bizambyitu biri kugirana biri kujana gufunda kandi nshasha munonga kuko bwire nko kandi unebo yetu bakwenda kumanya kuntu tukwega kandi batusetinge ibintu kandi bimwe bibataka twegesa amazima tubino buzibu bwinji hanyuma y'abasomesa ba arts kurima kutwegesa abo kuba ibintu mwe bica tubisigire nyuma kandi obwire bwa unebo bwinji. Manimbi mnonga mtunokera kasheshe osibo mukirasi tine tsakwija oyishobora wenka umushangana bikurema na bamurondo mushimiro tora mufune kubanga natari akesharingo kabashomesa kaba ata na mnongo bwirobo ugahi batandika at students bateganisibwe mnongo tuza kushomesa yes tuzeyo konga tuza kuyirudinga chamani tuza kutunga aba lawyers barundi tuza kuyirudinga kujangu twereje okutuwa kubentu kora because ejo gap ni mpango mnonga kishajika ngo abashomesa abahereze kuko bene bashaba 300% bazarure ngo rumwe ohera kugira ngo government yiturimo esente ubundi zibasta kumara kandi baheze kushoma budget kare cyabireho nko kubanza tamu yo kubanzaho ninga tamu yakashatu chikabere konkata bwa kire kayikira ni pamyangu ukubisize na president nabembezi tubekigendera haryecu gasha kwa Anthony Atwine bare Anthony Atwine twaza kugaruka tumureho nitugaruka. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city ukumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amazina ganje mu Pierre Kasi ninduka kikoti cy'Urwa district ninyoze imyenda ni ngora twosa amashanyarazi aga fresh ingatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbisa bagatereza batatiro sente zone
ntogezamu mbweniwe owasaruni ab'amashomero ab'amaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka ab'amabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruzamo ikiri kusisikara aho bwabusha free ebiri kukiraho tera noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Muzeegwa abadde omulwadde katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Luvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule. Mutoro okolola okotyongo kakwata kano. Muzeey kano bakayita batya? Pineapple Chawuda drink kakamuddwa mu nanasi. Bojo Mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo orugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajyani hamwe n'ubwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009 Omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kuddibwamu kwa buli mufumbi yenna afaayira obulamu bw'abantu be w'envaazo n'emmereyo akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Omwana yawangudde asomera ku ssomero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe baakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende ngolooza byabafere kale ano ssaawa iki ne wafugiriza ekintu kituufu kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabula naye nga kende kuwulira zinduulu dda kale sita 165 sita 80 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings.
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet Oil half liter na liter 5 otebwa kumenya chika cha roller chirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so good. Turning there, Declan Rice equalised. DSTV ne kwanzurira ka wiki akaburyo umwe hato no basakushashura DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umbuzano bwo kukunda ahashirinje ku mitano urukushashura rebero mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV eka yawe yebera kushemeza DSTV ne rebererwa Uganda Communications Commission. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyami nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa bato n'abakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirru bahabuzi bw'umushaho. Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi erizoba nza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi mwe na zimwe nebyanga bakabateranda hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya Movite bagitsire birungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari mwe na mwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombiro gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba ryona. Tugumizemu nagacenjire abarukayanda okwate bendra ya NRM ahabwa MP w'abakazi nomwe abarukwenda entebe ya mukuru wa district abwa Mtoma district batahirire office za NRM barukwetombuita abesi imbere nabo ngo bine akajogano. Abakazi abana bagira ngo ababese imbereho bina kajogano na munonga hanshonga yo kurondera hamwe akaruru atubareka kutujogeza abandi kandi abandi bareke kutujoga ni bizoni ya kugira ngo twena mu setting free tuze kuronda independently obururu bwitu kubecho mutireho abandi tubakigizere ki tubakigiremo tukigiremwa abantu bake niyo ebaruhejo kugira ngo imwe nka office ya
intare ngwino umutwe ngenderwaho mutugire ngo uhate gudumwe abe naronda karuro umuringo gwe zeno kumaraheze kuharmonizinga then wishara joyintere apia indozarari sasize incumbent zibona tubaro na utwe twesimbere na wantebe ya gatanu twesimbere abantu bashatu aba nominating yo karitunda Alex Okanga incumbent chairman Karyija Benoni Greenford Kapota Muchunguzi tugire kurura twahurira ngo bine independent rally baryo munosi abantu bashabangwe nshongeji hatekorwe haho naho ahabwo kubera iyo nekorwa mu buhenda biragiro twantu cyangwa baba batatu gariciremo itwe tukozese strategies zito tubire twine jende turunda abantu abo kuba ni muteka hagongorora kandi abantu tugatererwa villages ninge byabo tukina masiko uburyo terrorists abantu bija kuzita mu kitima satandi zikore kandi ibyo bitoro gukora byona aba security tuba briefingere bamanya ibyo kugenda misho na nebye byabaha baryaweya gasha kwa Ben Muhozi bare Ben ntugumiza n'amakuru hariho abantu abatwire bahinga mu irindiro ry'Nyamishwa erya Queen Elizabeth kandi aba begaruciremo bahayo ebikwato ebibatwire bakozesa barahira ubutagaruka kutahirira Enyamishwa aba ebikwato bakwasiza bebembezi hamwe n'abajwecera ba Uganda Wildlife Authority hariho omukazi owomushaija we atwire nahiga kandi ogunazira ngo atwire nabonabona munana kabandi mu kamwero nyino kamakago mu cyaro gunda hingamu konga kunabenjo wanyene sente yinkuberamu kunabenja unarabagamba ngo mushira wanje haja baje kunyeta ngo mushira wanje ngo bashebe kwa bamwita nabuza shibamwitira ki katwira hakanisa nabuti kunarama ngo bari hakanisa banjira ngo bamugurukana mwaye na mino genjushu Elizoba nakera wa Julius namugamba Julius kunawayo kunawe kuno kutaha mu kibira abana banje kuba tsembana gahono muka kuninko muterere kuninke mondo nkolechi Julius yambuza Manueli n'amazima yo kugamba ohamize rashange waziro kashanga shonkuru wawe nahiga shoka zobuga kwa muhiji niyo kabo muhiji no mwana we naza ko muhiji na nowe yabo muhiji bashita ziragoma government renetero muranga kugira ngo abantu bargombora konga mwaguma muryo mukuteka munteka tekejo mukuza kurugombora mutima konka mukaguma mwina kantu akameru aza akameru gapaka gakanyama kapaka kataje kugira ngo ninka kameru genkoko ninka kameru genyama ya habucha yembuzi mazima nabwo kiramanyisa ngo mashya mugireti mugarukeyo abajwecera Uganda Wildlife Authority basimbira abantaba kandi bashaba naba bacuru kwiga okwatsa hansi hebukwato byabo mbusinje matura zitatu tukazimara ibyo burambuzi birafana komba mtejo kukurambura bikamuburira nambwe nabarambuzi ibiri turababurwaga abo kubenyamisha ibicuncu bikaba bitendereye abo kubite cyangwa kirakurura abageni bitwa nebigira ki nebicuncu biratemba gashakwa Hweza Wilfred Hweza abakazi abasiramu bashabwo kuba empajimpango okwera abashija babo mu kushomesa abana ahabwanyensya nunji ebyagambwa ubwo abakazi okurugo mu Uganda Muslim Supreme Council babana batongoza sako yabo yambara Women Community Sako kandi omukoro gwabahare madarasati abacyara abasiramu baragaho mu Rwambara kandi kucyaye ko mu district baragankambara isinjiro na Rwampara abacyara abangi badukira mu zirone yo wabweru bali affected nyo fenga abakulembeze bitulumyanyo osanga omukazi aduse mu makage olwaloni zinezo wabweru zetuyita zikafuna cyakuje mukoze mwe bari kugikora ne mugende nyo mutaka you investing mutaka mubere n'amataka kijya kuba kirungi so muyambe family za mweze murimu muyambe ne Uganda kurabanti ettaka liberawo nga ate litambula bulungi aba bayigita hamwe
okutongoza sako ebayeta Mbara Women Community Sako. baza kutongoza Mbara Muslim Women Community Sako. Account ya sakweji ebyomu Islamic Bank twine Halal Banking agale wa muge gakola ki okay so nyowe ng'omukyala wa Mbarara City nyenda kukwatanisa nimwe ab'eddiini y'Obusiraamu nanye mbayambeho omusaako yanyu nzire omukono gunaabateeramu omukorogo gwakorerwa amuziti kwa madrasat aho mu rurembo rwa Mbara Sako egi president akagiraganisa miliyoni 10 kandi abayika mukorogo babasa kwerundanamo miliyoni za 5 kongera okagira omurimo gw'abakyara aba batandika kandi hona nsima na his excellency the president wabasite kuturaganisa sente zo kuta omusako zitu z'Obusiraamu. Munagira ngo ahabwa TV West ni Senyomo Gideon. Tuzagumiza munamakuru agebye muzano omuzano w'omupiira ranganwa Diego Jota uri kuzanda club ya Liverpool hamwe no murumuna Andre Silva bafera omuri butanda kasheshekera izoba yabo mu ihange rya Spain ababiraba n'enzarwa za Portugal. At the age of 28. Butandeje yito muzana Diego Jota enzarwa ya Portugal yabaho mu kasheshekera izoba mu ihanga rya Spain omucyanga cya Zamora. Jota wafera myaka 28 y'obukuru abira ryo muzano w'amano mu club ya Liverpool abasingira ligi ya Bungereza season ehwire kandi butandeji yamwita no murumuna Andre Silva. Polisi yahanguto mu Spain yajanga butandeji yareto kuvuga mpumo y'amani bwanyuma y'imotoka y'Jota yawa natambura mu kubara kompira icyo karga harugute ketera hansi. Jota birahereze 2011 gisirwe no mukazi we Ruth Kadoso kandi yasiga abana bashatu. Ogwa ke gita club ya Liverpool mwaka gw'2020 ubwo arukorwa mu club ya Wolverhampton kandi murumuna bire nazan ndo muri ligi ya hanso mu Portugal. Uganda gebye mzano timu z'amashomera ga senior eziri kuza kujwekere cange cha Ankore omizano y'amashomera ga USA Ball Game 2 eziri ahakwetebekanise mizaneji eri kuza kutebekanisibwa omurutoro esande eri kwija. Timu ziri mu kwetebekanisa harimo St Elizabeth hamwe na Bremba Secondary School zisinjira impaka za volleyball kandi ezinzija kwegito hezindu mushanju zabojo hamwe n'itano zabishiki. Rero mu kubaka timu inezero mu Kibasi High School, St Benedict, Maryhill hamwe na Mbara Ame nazo zirabiriho. Handball Harmontary School, Mbara High School na Kitunga hamwe na Kizoba Girls, Maryhill High School na Bweranyanji Girls. Rero Woodball harimo Kyamate Secondary School, Ruyonza School, Mbara High School, Kitagata na Antare School kandi Shema Girls na Mbara High School ziri mu mazina. Boys category, that's handball. Congratulations, Terry. We are so proud of you. Well, twine iriho rinji ryo kuleta ekikopo cha originals omurundo gundi nkuko twabatuturana tukireta konka mweno hati twashimerwa munonga ntisima na ruhanga abo kutuwera katubasa katuhamani kandi tukagaruka tukatwara ekikopo cha originals. Itwe nkabebembezi bishomero n'abazire bishomero twashemerwa munonga tware ekikopo cha netball cha region. It was our first time participating in championship ball games 2
turese timu ya volleyball yabishiki for the first time tukaparticipating in district buratushemerirwe ntito wa Montera High School kitunga twara ikikopo cha under 16 for the first time. Next year tuije na mani kugira ngo now we are able to compete and participate seriously kugira ngo turabemu shange twaza national emizanege netandike sandere kwijo murtororo kandi neija kumara 2 kuhinda kandi neija kore kwa butuna ha TV West abwa TV West nda Alogias byamukama. Yes, byamukama webare amakuru agabyumzano nugo twatwinire kandi nugo gahendera gacentrire ahabwe kirekintu kusima mnonga yogumere nitwa ha TV West Serena nuwamanya Sunday Brand